Sicela usitshele ibizo lakho mama, ibizo mbane? Ngithandi Dlodlo. Akusitshele Thandi Dlodlo uthi ngani khona apha eMelika? Hayi ngihlala lapho, ngazalelwa khona, khulele ekhaya, sengaphenduka. So akusitshele ukuthi lapho wenzani? Mina namhla lapha sibuthene ngabantu bekhaya kodwa ngiyasebenza Pennsylvania. So wenza msebenzi bani wanimuhle? Mina social work. Case work. Aha. So ngasithi social work usebenza abantwana kubantu abadala? Well, mina ngisebenza labantu abadala ukubancedisa ukuthi babhadalele i-child care. Abantu abaningi nxa besebenza umuntu esemsebenzini ngapho kukhangela abantwana kuyadura. So nxa behambisa abantwana kuma-day care engxenye imali yonke ayisebenza iviki yonke iyabe iyi-cost ye-day care. So thina siyabancedisa ukuthi nxa kuyukuthi bayasebenza sibancedise ukuthi babhadalele. Nxa sikhangela-ke lapha eMelika le ndaweni ezitshiyeneyo abantu basebenzisa lokho kuthiwa yi-social media ku-Facebook kuze kuyo-Twitter lokunye kuzinto. Akusitshele ngamafitshane ukubona njani khona? Mina ngibona kuqakathekile kakhulu. I-social media kwenza ukuthi ube seduze labantu lanxa ukhatshana. Ungacabanga ukuthi kudala thina sibuya lapha sisesikolo ngezinsuku zabo high five labo MySpace. Kwakudura lapho ukufonela ekhaya udinga ama-phone card. Khathesi sonke sesikubo Facebook labo Instagram senele sithi nxa sithatha impicture yabantwana wezinto ezenzakala la ekhaya nxa kusenzakala izinto senelisa ukuthi sibe lobudlelwane sibone okwenzakalayo. Kodwa kulabanye phela abakusebenzisa nxa ngendlela engasizo ungathi ngakhona? Hayi kuyatholakala lokho. I think okumele kwenzakala ukuthi sizwisise ukuthi sisebenzisane lokuthi nxa ufaka into ebulenjini ibona ngobani. So kuqakathekile ukuthi ufunde ukuthi lokho abathi ngama-privacy settings ukuthi kume njani. Akuladubo lokuthi ubuze wabanye ukuthi hayi kathi nxa into leyo ngiyifaka kusithi ibonwa ngobani. That way ungenelisa ukuthi uyisebenzise kahle i-social media uthintane labantu abagcina kudala. Kulabanye abakusebenzisayo nxa sebegcina sebedinga amankazana abanye bedinga abafana. Kulungile yini lakho kuke ukuthi nxa umuntu egcina edinga omunye wakhe ku-social media? Umhlaba sowatshintsha. Kudala nje umuntu lihlangane ethawuni kumbe lihlangane ephathini kodwa khathesi ngendlela soke mina ngazi abantu abaningi asebahlangana kuma-website wona lawa o-people meet lani bachade sibili abantu bahlale iminyaka elithumi osebehlangane khona. So kwatshintsha. Mina hayi kakungisebenzeli. Ngithanda ukuthi umuntu ngimazi ngazi abangibo ngobani usebenza ngaphi lezinto ezinjalo angeke siphonge kuyahlangana ngoba njengalokho kade sekutsho kuqala ukuthi umuntu uyakwanisa ukubhala anything akufunayo ku-social media awathi mfe ungakwazi kumba ufake nje iface enye omunye umuntu lihlangane ethawuni ungakwazi kathi lo osetujambani athi yimpe. So-ke ungaqalisa abantu uthini ngakhona nje yongani kunjani? Ukuthi kuyafana lokuthi nxa ucabanga ukuthi usekhaya wawukwazi ukuthi nxa ukuthi uzahlangana lo muntu ungamazi alisoze uyehlangana laye ebusuku ekhoneni ungabazakali khona. Uyahlangana emini lapho kulabanye abantu khona uyakwazi ukuthi umbone kuhle. Nxa ubone nganomumo wakho nawo mangakuhle wenelise lawo ukuthi ulimi ukubona ongakwenza. So kuyafanana la ku-social media ukuthi akawukwazi ukuthi kulobani okhangeleyo, akawukwazi ukuthi umuntu ongale kwakhona yinto enjani. So kumele la uzikhathalele ungaphungi kweqela yonke into. Abantu bayakwanisa ukuthi bathi usuwine lokhu usulendu usulalokhu nika i-credit card nika lokhu kumele ucabange lapho mbijana ungaphungi kweqela yonke into oyibonayo. So-ke akuxwayisa abantu beZimbabwe nge-social media ukuthi kumele bayisebenzise njani? I-social media isebenzise ngendlela nxa sithi ngendlela enjani elungileyo kumbe elungileyo and think outside the box. Ukuthi ayisikho kuphela ukuthi ususiyalongoza abanye. Ungakhuluma labanye thola umsebenzi. Kunengo ngakwenza nge-social media kodwa umuntu kumele alonge ukuthi kuyini akufaka khona nokuthi kwenzakalani. Sibongile kakhulu mama.